Halo guys, hari ini kita mau ke mana? Semarang. Insya Allah penerbangannya lancar-lancar. Amin. Saya bersama Mas Kenny. Shuhu. There's Mr. Kenny guys over there. Kita naik pesawat apa Mr. Kenny? Batik. Oke. From Patimura Airport ke Soeta, Jakarta. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kenny over there. Alright guys, sekarang kita menuju Semarang. Kita udah dalam pesawat. Terima kasih, kita udah sampai di Jakarta guys. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada international airport over there. Syukur alhamdulillah ini kita udah sampai Jakarta. Kita bakalan ke Semarang 2 hours. Oke guys, sekarang kita naik pesawat, makan dulu. Bebas Mas Kenny. Siap Mr. Kenny. Siap. Sampai jumpa di Semarang.